وجہ کیا ہے عالم سوری گرک ونکس حالات تہ پتہ 8:30 بجے ونکس آسن خبر کتیا جوان گھر موبائل وچھن آسنا وچھن مگر سو زبان کتہ انیو تھی یمہ زبان تھی شکر کریو ذات پاک حضرتی آپ کو بستروں پر نہیں اس وقت آپ کو موبائل کے سامنے نہیں ٹی وی کے سامنے نہیں ربن دت مسجد شریف مز جمع گھنک توفیق ونکس کتہ انو اس زبان تو اس کرو تم سند بس غلط ونان اڑ آسن فلم وچھان اڑ آسن فیس بک چلاوان اڑ آسن باقی معاملاتن مز بزی اڑ آسن فونس کنت لگمی مگر خوش قسمت چھو تھی قسم خدا اس ساری پروردگارن کور اس یتس جمع گھنک اور سہ نبی سندس محبت مز الحمدللہ کن سیاسی غرض خاطر نہیں کن دنیاوی غرض خاطر نہیں کی بلکہ صرف ام موجوب اس گئی محبت محمدی عربی محبت مز گئی جمع عزیزان محترم تہ پتہ یہ معراج رات اب کمز رات معراج عربی لفظ آرجا یعرج اعراجن امیک معنی گو چڑھنا کیا معنی گو کت کریو کاشر پہ ونیو دپس کھسن معراج معنی گو اوے ہیڑ تہ ونان معراج ہیڑ ہیڑ تکیاز سہ کھسنک ذریعہ شاباش سہ کھسنک تو معراج گو کیا بلند گھن ہیور کھسن یہ کمچ رات مختصر ون بہ یوتان واتو أکس 2 گھنٹن مز توتان باقی کرو پہ جمعہس پہ بیان کوشش کر بہ انشاءاللہ تہ واتناو بات فلسفہ معراج سورے بوزیو تہ بحوالہ قرآن تہ حدیث توجہ چھا مے کنت نندر ما کھژ تازہ روزیو ون ٹائم تو معراج معنی کیا گو تہ گو مشتی معراج معنی گو بلندی ہیور کھسن تیا مگر یپر فرمون نبی رحمت الصلاۃ معراج المومنین دپن نماز مومنن ہند معراج نماز مومنن ہند یعنی نماز مز مومن سن خاطر بلندی مطلب گو یہ یوتا خدا سندس دربارس مز سر جھکایک تیوتا کری بلند ذات پاک حضرتی توجہ چھ مے کنت گو معراج معنی گو کیا گو یت رات اندر یل سون نبی معراجس کھوت آسمان سی پہ یوت نی سدرت المنتہا سی پہ نی بیت المعمورس پہ یوت نی عرشس پہ یوت نی بلکہ لامکان تہ ہور یت قرآن ون ثم دنا فتدلا فقام قاب قوسین او ادنا دپن یوت قریب گو نبی رحمت پروردگارس یوتا یمن دون بمن درمیان فاصلہ چھو کمن دون بمن فقام قاب قوسین او ادنا دپن یوتا دون بمن درمیان فاصلہ چھو بلکہ او ادنا ام کھوت کم فاصلہ رود خدایس تو نبی تاجدارس درمیان توجہ چھ مے کنت تو بہ کر انشاءاللہ گۄڈنِکی پٮ۪ٹھ تُہۍ دٔپِو لوگ ہر پٮ۪ٹھے ونُن مگر مے فضیلت ونٕنۍ یہ کۭژاہ عظمت تہٕ برکت چھِ یہ چھُ پانے بیان کران ذاتِ پاک حضرتی اللہ اکبر معراجس چھِ 3 سٹیپ کٔژ سٹیپ چھِ اکھ گوٚو مسجد حرام پٮ۪ٹھ مسجد اقصاس تام یہ بوٗزِو مسجد اقصا پٮ۪ٹھ سدرت المنتہاس تام توجہ چھا مے کنت کٔژ گٔے سدرت المنتہا پٮ۪ٹھ لامکان قاب قوسین او ادناہس تام یعنی یوتانیتھ رب سُنٛد ملاقات گوٚو کٔژ گٔے یُس زن مسجد حرام پٮ۪ٹھ مسجد اقصاس تام سفر چھُ یہ کوٚر قرآنن بیان کٔمۍ کوٚر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی چھا قرآن یُس مسجد اقصا پٮ۪ٹھ سفر سدرت المنتہا تام چھُ یہ کوٚر بیان پانے رسول تاجدارن حدیث مبارکن مز توجہ چھا مے کنت یُس عرشس تام بیان گو سہ کوٚر رسول تاجدارن یُس وۄنۍ عرش پٮ۪ٹھ لامکان تا خدایس تام ملاقات چھُ سہ کوٚر بیٚیہِ بیان پانے ذاتِ پاک حضرتی سورہ نجمس اندر توجہ چھا مے کنت کنایت کیا وہ ربن دپن سبحان الذی دپن پاک چھ سو ذات یم پنن بندے خاص یعنی محمد دپن سیر کرنون کیا کرنون اسرا یسری مطلب گو رات اندر سیر کرن کت اندر توجہ چھا مے کنت دپن تم ہسا نیو پنن یہ بندے خاص واتنون مسجد اقصاس تام یہ گئی قرآن اخ یہ تھی ہر سات بوزان مگر فلسف کیا کم طریق گو یم سات معراج گو رات کس 27
نہ بڑی ونیو آز کس رات 27 شب چھنا 27 شبس مز نیرو نیبر زون چھا کن شے نظر گژھان نہ بڑی ونیو زون ما کن شے نظر گژھان جبریل امینس یل حکم میلیو اے میانہ فرشتن ہند سردار تلا میون ٹوٹ نبی کھارتن معراجس تلا میون ٹوٹ نبی بناون آز مہمان المختصر کران جبریل امین 7,000 فرشتن ہز جماعت ہیت یوان کتن اللہ اکبر معمولی مچ یہ آسان 500 برابر تیل باسان مسجد بل مگر 7,000 فرشتن ہز جماعت ہیت یوان حضرت جبریل امین فرشتن ہن سردار کائنات نبی فرماون امام بخاری درج کرن بخاری شریف اندر رسول تاجدار فرماون بینما انا نائم فی الحتیم فرمان باسا اوسس کعب کس حتیمس اندر آرام کرت کت اوسس حتیم چھو پتہ پرس تین صبح ون حتیم یہ وی وچ تہ الحمدللہ وی ہیکو تہ وار صاف پائن ورنت حتیم کعب کوئی حصہ کیا چھو یم حج کورمت سہ گژھِ وچھن خانہ کعبس لڑ بیاکھ یت کٹھن سائڈس مز اکھ بیر گنڈت سہ گو حتیم کعبے اوسمت کیا اوسمت یل قریشن کعبہ تعمیر کور پتہ یل چند کورک پونس میلے نہ برابر پتہ کڑک سہن نیبر دوپک یہ ژٕہن کرو تعمیر مے باسان یس خدا سٕنٛز حکمتٕے آز دپہ کانٛہہ بہٕ پرہا کعبس مز نماز اندر چھن اینٹری اس لیے سہ حتیم یلہٕ تتھ مز نماز پرنے لاینہ مز گژھان کائنات نبی فرمان امام بخاری چھ درج کران فرمان بینما انا فی الحتیم بوسس کعب کس حتیمس مز کت اوسس اذا آتن مگر یہ تھو یاد زٕ روایت نبی پاک کتس اوس تمہ سات یم سات جبریل امین آو 7,000 فرشتہ زٕ روایت توجہ چھا مے کنت یہ محدثین ذکر کران امام بخاری مسلم ترمیزی یمو من جملہ یم ذکر کرمت فرماون اخ روایت کعب کس حتیمس مز نبی تاجدار آرام کرت بیاکھ روایت نبی پاکس پتر بین حضرت ام ہانی کس ام فرمان تتی اس نبی پاک آرام فرما بیدار نے بظاہر اس کت کٹن حالانکہ نبی فرمان سانہ چشمے یوت شنگان دل چھ شنگان سن دل آسان بیدار اوے اس اگر نندر تراو اس دپان شریعت وضو پھٹے مگر نبی نندر تراون تمس چھ شریعت وضو پھٹنک حکم لگاون یہ ژے تہٕ مےٚ تہٕ نبی اس فرق کت چھا سمجھ یوان مگر نبی کائنات آرام فرما کائنات نبی فرمان از عطا آتن اما یام پیو واتت حضرت جبریلی مگر نبی پاک کیا چھو آرام بوزیو کمی آئی ہیچنے معراج کی رٲژ مز ادب تے حضرت جبریل امین نبی تاجدار ربن کیا چھو فرمومت یا جبریل ان اللہ اشتقا الی لقائک یا رسول اللہ اے جبریل مینس تاجدارس ون مینس نبی تاجدارس ون رب چھ چانہ ملاقاتک مشتاق رب چھ چانہ ملاقاتک ہے ربے چھ رب سن قدرت پریت شے ربے ہیکیا کن تہ نبی سۭتۍ ملاقات کرت مگر عرشس پہ کھالنچ کیا ضرورت لامکان کھالنچ کیا ضرورت آسمان کھالنچ کیا ضرورت تاکہ دنیا کن لکن گژھِ پتہ گژھن نبی کھوت تات جایہِ قیامت کس دمس تان ہیکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ انسان توت وٲتِتھ یہ کمال ہے میرے نبی کا یہ کمال اس امس عطا کور ذات پاک حضرتی کیا ونس اے جبریل جل جل گس نبی تاجدارس ون دپس رب چھ چانہ ملاقاتک مشتاق مگر یہ جبریل امین نبی تاجدارن ہندس دربارس مز یوان ات وچھن نبی تاجدار آرام فرما شاباش کیا وچھن وچ وچھو ادب کیا فرشتن ہند سردار کمہ اس ادب کران رسول تاجدارس جبریل امین چھ سوچن ربن چھ ونمت جلدی کھاڑن میون نبی مگر یہ چھ نبی تاجدار آرام فرما یہ چھ نبی تاجدار اما سوچن جو خیال آو دپن چھنا صلاح پنیو وٹھو سی دم بوس پائی نازنین محمد عربی او فرشتن ہند سردار دِوان پنیو وٹھو سی بوس نبی تاجدار سندین پائی نازن یہ کوتا عظمت وول نبی یہ کوتا شان وول نبی یل جبریل امین پنن یم وٹھ لگ پنن نورانی وٹھ لگ پنن کافوری یم لب لگ رسول تاجدار سندس پائی نازس نبی پاکن کر سینس مر ٹھنڈی محسوس نورانی وٹھو سی کیا گئے محسوس بیدار گو رسول تاجدار جبریل کیا بات ہے عرض کرن ان اللہ اشتقا الی لقائک یا رسول اللہ ٹاٹھ نبی ربن چھم حکم دتمت جلدی کھاڑن میون نبی بچھس مشتاق تھاون بچھس اشتیاق تھاون بہ کرہا پننس نبی سۭتۍ خیر نبی کائنات وطن تو فتوضا فرماون مے بنو وضو
سۭتۍ کۭتیاہ فرشتہٕ چھِ جبریٖل امیٖنس ہو یا چھُ سُہ مہراز یِم سٕنٛدۍ سالٕرۍ چھِ کُم فرشتہٕ یُس زن فرشتن ہٕنٛدِس جماعتس منٛز نبی تاجدار آو سجاونہٕ وضوٗ بناون نبی تاجدار اتہِ پٮ۪ٹھ نِوان تشریٖف اگر رِوایتس ہۄتھ پٮ۪ٹھ کرو عمل کہِ حتیٖمس منٛز ٲسۍ گۄڈے خانہ کعبسٕے منٛز تیٚلہِ گوٚو تٔتی پٮ۪ٹھ اگر ہُہ رِوایت مانو کہِ پِترِ بیٚنہِ ہِنٛدۍ گرِ ٲسۍ تیٚلہِ گٔے تتہِ پٮ۪ٹھ کوٚت گۄڈٕ مسجدِ حرام یعنی خانہ کعبہ یپٲرۍ چھُ رۄبِ کایناتن تھٲومٕژ نبی تاجدار سٕنٛدِ خٲطرٕ سوٲرۍ مُقرر کٔرِتھ کۄس سوٲرۍ جنتی ییٚلہِ اَسہِ کانٛہہ خاص پوٚژھ چھُ یِوان أسۍ چھِ تٔمِس اگر تٔمِس شہرٕ پٮ۪ٹھ آسہِ یُن دپان چھِس کۄلگوم تانۍ آسہِ گٲڑۍ کھڑا تی چھا ونان یِہوے نظام اپنو ذاتِ پاکہِ حضرتی خاص مہمانس ٲس دعوت ہے یِہنٛدِ خٲطرٕ کاینات بنوو پروردگارن رۄبن اوس 70,000 فرشتہٕ سوٗزمٕتۍ جبریٖل امیٖنس سۭتۍ اوسنس جنتی سوٲرۍ تہِ سوٲرۍ اما سوٲرۍ کمہِ آیہِ رِوایت چھِ درٕج کران 40,000 ؤری چھِ جنتس منٛز بُراکن ووتمُت انتظار کران کۭتیاہ ؤری 40,000 ؤری ہٮ۪تھ چھِ بُراک انتظار کران نوٗرٲنی سوارِ چھِ انتظار کران پننہِ آیہِ چھِ یِم سٲری پھِلہٕ نظرِ گژھان صحت مند نظرِ گژھان یِمن چھِ پتہ لٔجمٕژ پیغمبرِ آخرُ زمان ییٚلہِ معراجس یی کھالنہٕ تٔمۍ سٕنٛزِ سوارِ منٛز یی اَشی منٛز کانٛہہ بُراک پیش ہے یِمن چھِ ییٖژاہ تڑپ أسیٖنت اَشی پٮ۪ٹھ گژھِ تھاوُن تشریٖف رسوٗلِ تاجدار اَشیٖنت اَشی پٮ۪ٹھ گژھِ پنُن پایہِ ناز نبی تاجدار تھاوُن یِمن بُراکن تہِ ٲس پتہ لٔجمٕژ أمِس کیٛاہ عظمت چھِ فرماوان جبریٖل امیٖن 70,000 ملک ہٮ۪تھ گژھان جنتس انٛدر کوٚت کیٛاہ اننہِ بُراک سوٲرۍ نوٗرٲنی سوٲرۍ بوٗزِو وۄنۍ کٔژ ؤری چھِ بُراکن گٔمٕتۍ انتظار کران 40,000 یہِ ما چھِ معموٗلی کتھ یِمن چھِ پتہ کہِ پیغمبرِ آخرُ زمانس چھُ معراج یِم چھِ انتظار پننہِ آیہِ چھِ یِمو پنُن پان سجٲومٕتۍ کٲشِر پٲٹھۍ ؤنِو تُہۍ یِم چھِ ایکٹِو سٲری پھِلہٕ چھِ وۄٹہٕ چھِ تُلان تاکہِ أسی گژھو قبوٗل تاکہِ اَشیٖنت اَشی گژھِ قبوٗل کرٕنۍ پننہِ آیہِ چھُ ہر اکھ بُراک پنٕنۍ تگودو ہاوان پنٕنۍ محنت ہاوان پنٕنۍ بہادوٗری ہاوان پنٕنۍ جوٲنی ہاوان مگر عزیٖزانہِ محترم یُتھُے جبریٖل امیٖن بُراکن نہِ گژھان اتہِ چھِ وٕچھان بُراکن ہٕنٛز بھیٖڑ چھِ بُراکن ہٕنٛز لاین چھِ سٲری بُراک چھِ پننہِ آیہِ تازٕ ساروٕے بُراکو چھُ پننہِ آیہِ کلہٕ تُلمٕتۍ تھوٚد مگر تُہۍ دٔپِو یہِ بُراک اوس کیٛاہ یہِ تہِ کوٚر اِمام بُخاریَن بیان رسوٗلِ تاجدارو فرموو دوٗن البغلِ فوق الحمار فرموو دراز گوٚو کھر زٲنِو نا کھر حظ کھر فرموو کھرس لۄکُٹ تھوڑا آسان جانور یہِ چھُ پانے فرمومُت حضرتِ رسوٗلِ اکرم کھر یوٗتاہ بوٚڑ چھُ تمہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ ترٛٲیوا کتھ سمجھ یُس زن کھچُر چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بوٚڑ کھر سٕنٛدِ کھۄتہٕ لۄکُٹ کھچرٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ وۄنۍ ابیض فرموو نبی کاینات رنٛگ اوسُکھ سفید رنٛگ اوسُس تہٕ گوٚو یہِ چھُنہٕ تُہۍ دٔپِو یہِ اوس بدلٕے کیٛاہ یِہوے ہاوُس بوٹا ہیوٗ تہِ اوس نہٕ جانور اوس کیٛاہ اوس جانور کھر سٕنٛدِ کھۄتہٕ لۄکُٹ کھچرٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ یہِ چھُ پانے نبی پاک بیان کران اور رِوایت چھُ درٕج کران اِمامِ بُخاری شریٖفس انٛدر توجہ چھا مے کُنتھ یُتھُے نبی حضرتِ جبریٖل امیٖن بُراکن نظر تراوان اما کُس بُراک چھُ سُہ خۄش قٕسمت یُس زن نبی سٕنٛدِ خٲطرٕ سوارِ ہُنٛد شرف کرِ حٲصِل ییٚمِس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ پایہِ ناز تھایہِ حضرتِ محمد رسول اللہ حضرتِ جبریٖل امیٖن چھُ معاینہٕ کران بُراکن اما اتہِ وٕچھُن دوٗرِ اکھ بُراکا یِہوے چھُ پتھر بِہِتھ نہ چھُ خوشی نہ چھُ کینٛہہ یہِ چھُ ودان شاباش یہِ چھُ تمام بُراک چھِ پننہِ آیہِ تیز رفتار خوشی کران مگر یِمو بُراکو منٛز چھُ 40,000 بُراکو منٛز چھُ اکُے بُراک یُس زن پتھر بِہِتھ یُس ودان کلہٕ نہٕ تھوٚد تُلمُت اللہ اکبر اللہ اکبر جبریٖل امیٖن گژھان بُراکس نِش اے بُراک ژٕ کیٛازِ ودان آزے خوشی ہُنٛد دۄہ 39,999 بُراک ٲسۍ سٲری پھِلہٕ یِم ٲسۍ سٲری آسان ژٕ کیٛازِ ودان ژٕ کیٛازِ اللہ اکبر پھٕٹمٕتٮ۪ن دِلن چھُ قدر کران ذاتِ پاکہِ حضرتی پھٕٹمٕتٮ۪ن دِلن قدر چھُ کران محمد رسول أمِس اوس دِل پھُٹمُت دوٚپُن ییٚتہِ چھِ خبر کۭتیاہ بٔڑۍ بٔڑۍ بہادُر بُراک خبر مےٚ یِیا وٲرۍ کِنہٕ نہٕ مگر تما چھُم پنٕنۍ پایہِ ناز گژھِ تھاوُن رسوٗلِ تاجدار میانٮ۪ن شانن پٮ۪ٹھ مگر یپٲرۍ چھُس تھر یپٲرۍ چھُ تازٕ تریٖن بُراک خبر مےٚ کرِ نا پسنٛد کِنہٕ یِہوے تمام ڈِٹیل چھُ ونان جبریٖل امیٖنس اے جبریٖل مےٚ چھنہٕ تِژھ اُمیدا کینٛہہ میانہِ کھۄتہٕ طاقتور میانہِ کھۄتہٕ پھِلہٕ تہٕ سٹرانگ بُراک چھِ باقٕے موجوٗد مےٚ چھُ باسان میٲنۍ وٲرۍ یی نہٕ
اچھا جبریل امینس ٲس پَیی نبی سُنٛد مِزاج کیٛاہ چھُ تٔمِس ٲس پَیی نبی پاک چھُ اِنکِسٲری پسنٛد کران کَتھ کران پسنٛد نبی پاک چھُ عٲجزی پسنٛد کران پانہٕ تہِ چھُ نبی پاک اِنکِسٲری کرن وول نبی اور تٔمِس چھُ اُمتین ہٕنٛز اِنکِسٲری پسنٛد ییٚلہِ جبریل امیٖنن دوٚپُن نہ یِہوے بُراک چھُ سُہ یُس زن نبی تاجدارس لایق چھُ أمۍ اوس نہ عشقِن محمدی عربیس منٛز ووٚدمُت شاباش کیٛاہ اوسُن اللہ اکبر أمِس کٔر قدر رسوٗلِ تاجدارن أمِس کٔر قدر ذاتِ پاکہِ حضرتی أمِس اوس دِل پھُٹمُت عزیٖزانہِ محترم جبریل امیٖنن دوٚپُس اے بُراک وَلہٕ خۄش قٕسمت چھُکھ ژٕے بنکھ نبی تاجدار سٕنٛز سوٲرۍ ژٕے بنکھ نبی تاجدار سٕنٛز بہرحال نبی جبریل امیٖنن اوٚن نبی پاک سٕنٛدِس خدمتس منٛز بُراک کیٛاہ اوٚنُن البتہ امہِ برونٛٹھ گٔے کٲم امام بخاری چھُ فرماوان رسوٗلِ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمان فاستخرج قلبی بُراکس کھسنہٕ برونٛٹھ آو گۄڈٕ میون سیٖنٕے مُبارک چاک کرنہٕ تۄہہِ چھا برابر ترتیٖب پکان ٹھیٖک سمجھ چھا یِوان سیٖنٕے مُبارک آو چاک کرنہٕ نبی پاک فرمان فاستخرج قلبی جبریل امیٖنن کوٚر میون سیٖنٕے مُبارک چاک کیٛاہ کوٚرُن یہِ چھُنہٕ ییٚتیُک چاک دگ کرِ یہِ اوس نوٗرٲنی چاک چاک کوٚر پانے حضرت جبریلہِ فرمان واستخرج قلبی میون دِلہِ مُبارک کوٚڑ نٮ۪بر حضرت جبریلِ امیٖن فرمان سُمہ اُتیت بِتستٍ مِن ذہبٍ امام بخاری فرمان پتہٕ آیہِ سۄنہٕ سٕنٛز اکھ تھٲلۍ اننہٕ کیٛاہ آیہِ اننہٕ تھٲلۍ آیہِ اتھ منٛز آو یہِ فرمان یہِ تھٲلۍ کِژھ ٲس مملوٗعن ایٖمانن یہِ اوس ایٖمان سۭتۍ بٔرِتھ یہِ تھٲلۍ یہِ ٲس ایٖمان سۭتۍ بٔرِتھ ٲس یہِ تھٲلۍ فرمان أتھۍ منٛز آو میون دِل مُبارک تھاونہٕ یہِ سورُے ایٖمان آو أتھۍ منٛز برنہٕ صاف گوٚو تمام کیٛاہ مسٲیِل ٲسۍ پروردِگار سٕنٛز کیٛاہ حِکمت ٲس اتھ منٛز نوٗر آو برنہٕ رسوٗلِ تاجدار سٕنٛدِس دِلہِ مُبارکس سیٖنٕے مُبارکس منٛز آو نوٗر برنہٕ فرماوان سُمہ اُعیٖدُ پتہٕ آو بیٚیہِ دِلہِ مُبارک میٲنِس سیٖنس منٛز تھاونہٕ أزکہِ زمانہٕ ؤنۍتوس آپریشن آو کرنہٕ مگر أزیُک آپریشن نہٕ یہِ اوس نوٗرٲنی آپریشن کتھ منٛز آو نوٗر برنہٕ وۄنۍ دِلہِ مُبارکس فرمان دِل آو بیٚیہِ تھاونہٕ بیٚیہِ گوٚو سیٖنہٕ تیُتھُے یہِ نہٕ کینٛہہ أزۍ ییٚتہِ کِس آپریشنس چھُ روزان نِشان توجہ چھا مے کُنتھ مگر اتھ اوس نہٕ نِشان نہ کوئی درد نہ کوئی دوائی نہ کوئی نِشان سُہ کمہِ آیہِ کوٚر جبریل امیٖنن چاک سُہ زانہِ رسوٗلِ کاینات بیٚیہِ زانہِ ذاتِ پاکہِ حضرتی بیٚیہِ زانہِ جبریلِ امیٖن کیٛاہ حِکمت ٲس فرمان کایناتُک نبی یُتھُے میون سیٖنٕے مُبارکس منٛز دِل آو بیٚیہِ تھاونہٕ فرمان سُمہ اُتیت بِدابتٍ ادٕ آو وۄنۍ یہِ بُراک میٲنِس دربارس منٛز پیش وۄنۍ چھُ کھسُن وۄنۍ چھُ نیرُن مہمان چھُ نہ مگر یہِ کسُنٛد مہمان نہ بڑِ کٔرِو کتھ ییٚتہِ چھُ کٲنٛسہِ زامتُر یِوان گرِ سٲری دہ بٲژ تھوٚد آسان چھُنہ اللہ اکبر یہِ چھُ کایناتُک سردار یہِ چھُ مہمان میزبان چھُس پانے ذاتِ پاکہِ حضرتی وٕچھِو عظمت تہٕ شان اگر ییٚتہِ کانٛہہ وقتُک بوٚڑ بار ڈی سی کٲنٛسہِ ہٕنٛز میزبٲنی کرِ عُمرِ کرِ سُہ یاد کرِ نا مگر یہِ کُس نبی سٕنٛز شان وٕچھِو أمِس کیٛاہ ٲس خۄدایَن عظمت کٔرمٕژ عطا أمِس چھُ پانے میزبٲنی کران ذاتِ پاکہِ حضرتی عزیٖزانہِ محترم یُتھُے بُراک آو پیش کرنہٕ یُتھُے نبی پاکن پنُن پایناز ہیوٚت لدُن بُراکس پٮ۪ٹھ نبی پاکن ترٛوو پنُن سرِ مُبارک بۄن چشمانہِ مُبارکو کِنۍ چھُ اوٚش وسان جبریل امیٖن چھُ سونٛچان مےٚ چھُ حُکُم جلدی واتناونُک مگر کایناتُک نبی چھُنہٕ تشریٖفٕے تھاوان عرض کوٚرُن یا رسوٗل اللہ ٹاٹھہِ نبی آزے ییٖژاہ خوشی ہٕنٛز کتھ آزے جنتی سوٲری تُہنٛدِس دربارس منٛز موجوٗد ٹاٹھہِ نبی تُہۍ کیٛازِ چھِو نہٕ سوار گژھان یا رسول اللہ تُہۍ کیٛازِ چھِو نہٕ سوار وٕچھِو غمخار نبی وٕچھِو اُمتٕچ دگ تھاون وول نبی دوٚپُن حظ اے جبریل آز آو میانہِ خٲطرٕ جنتی سوٲرۍ پیش کرنہٕ مگر واے مےٚ پیٚیہِ پنٕنۍ گۄناہ گار اُمت یاد مےٚ پیٚیہِ پنٕنۍ گۄناہ گار او یہِ کوٗتاہ غمزد غمخار نبی یہِ کوٗتاہ دگ تھاون وول نبی خوشی ہٕنٛز راتھ چھِ خوشی ہٕنٛز ییٚتہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ خوشی ہٕنٛز راتھ آسان انسانس چھُنہٕ خۄداے خوف روزان یاد یہِ چھُ کانٛہہ تہِ گۄناہ کران أمِس چھنہٕ پَیی آسان أمِس چھِ خوشی آسان مگر اللہ اکبر یہِ چھِ سۄ خوشی یہِ چھِ سۄ بلندی کایناتس منٛز نہ سوٗنٛچ وُنِس تانۍ کٲنٛسہِ نہ سونٛچہِ قیامتس تانۍ توٚت تانٮ۪تھ یوٚتانۍ آو نبی کھالنہٕ خوشی چھِ ییٖژاہ مگر امہِ ساتہٕ تہِ چھنہٕ اُمت مُشِد گٔمٕژ اے جبریل میانہِ خٲطرٕ آو وٕنکیٚس بُراک پیش کرنہٕ مگر مےٚ چھُ یاد پیٚوان میٲنۍ گۄناہ گار اُمت ییٚلہِ ہا قیامتٕکۍ دۄہ یِمن حُکُم پُل صِراط پٮ۪ٹھ پٔکِو میانہِ خٲطرٕ آیہِ جنتی سوٲرۍ پیش کرنہٕ میٲنۍ اُمت کِتھ کٲٹھۍ ہیٚکہِ پُل صِراطس پار مےٚ حظ چھُ یِہوے غم اے جبریل مےٚ چھُ
رب کائناتن سو جبریلس پیغام دوپنس اے جبریل کل محمد ون میانس نبی تاجدارس دپس رب چھ فرماون تشریف تھیو براقس پہ قسم خدا چانس امتس کر بہ تمام گناہن مغفرت نبی ژٕ فکر چانس امتس کر بہ مغفرت مگر ژٕ کھس ونکس ژٕ ان تشریف ژےٚ پانے مشتاق چانہ ملاقاتک ذات پاک حضرتی نبی تاجدار یتھی براقس پہ تشریف تھاون امام ترمیزی درج کرن فرمان فاستصعب فرمان براقن لائے وٹ تلنے براقن لاجہ تلنا تلنا امس پہ شانو تو عظمت وول نبی سوار وی ژتجہن ساسن براقن مز آو یہ یوت چن تلنا وٹ مگر جبریل امینس گو جلال دبنس ابی محمد تفعل قضا اے براق خبردار ژے نا پتہ ژے پہ کس سوار ژٕ نبی تاجدار ست امی آئی کرن ابی محمد تفعل قضا اے براق خبردار ژے کم دپی وٹ تلنے ژے کم دپی اللہ اکبر دپنس یوتا عظمت تو شان وول نبی چھن ونس تان ژے پہ سوار گومت یعنی جبریل چھ ادب ہیچناون کمس امام ترمیزی چھ درج کران اللہ اکبر حالانکہ عزیزان محترم براقن کرن گستاخی کان براقن کرن بے ادبی کان یہ یتھے کٹ یل نبی پاک کوہ عہدس پہ سوار گئی کت پہ کوہ عہد لوگ ہلنے کوہ عہد لوگ اچھا ام ساتن صدیق اکبر تہ ست فاروق اعظم تہ ست عثمان غنی تہ ست یہ سیائی ست روایت یل نبی پاک کت پہ کھوت کوہ عہدس گئی خوشی سہ لوگ خوشی مز جومنہ شاباش خوشی لوگ نبی پاکن دیت پائی ناز دین دپنس اثبت یا عہد اے عہد قرار کر ژے پہ اخ نبی اخ صدیق بیٚیہِ زٕ شہید ژے پہ اخ نبی بیٚیہِ اخ صدیق بیٚیہِ زٕ ام سات فاروق اعظم تو عثمان غنی زندے مگر نبی جانتے تھے کہ ان کو شہید کیا جائے گا اے عہد خبردار رک سا یاد تھا ژے پہ نبی بیٚیہِ صدیق بیٚیہِ زٕ مگر عہد پہاڑس خوشی مز لوگمت جومنے پز پہ تھیا مے پہ قدم ناز محمد عربین یتھے کٹ گو براق لوگ جومنے براقن لاج وٹ تلنے دپن پز پہ تھوا مے پہ تشریف حضرت رسول کائناتن مگر جبریل امینس گو برداشت دپنس ابی محمد تفعل قضا ژٕ محمد عربیس ست امی آئی کرن ونس تان چھ یوت عظمت وول نبی ژے پہ سوار گومت یہ کس ونان نہ بڑے کرو کت جبریل چھچناون جنتی جانورس کیا ادب محمدی عربی اللہ اکبر فرشتن ہن سردار چھچناون جنتی جانورس ادب محمدی اد ژٕ تہٕ بہٕ انسان اسہ سمجھی تران یا جنتی جانور ادب کرن رسول تاجدارس فرشت چھس ونان یاد تھاو نادان یُتھ ہیو عظمت وول نبی نا چھُنہٕ ونس تام ژےٚ پٮ۪ٹھ سوار گوٚمُت قرار کر برداشت کر وٹ متل ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُ کائناتُک تاجدار محمد گو ادب نبی چھُ ضروری جبریل امینس تہِ گوٚو نہٕ براق سٕنٛز وٹہٕ برداشت تم دوٚپنس قرار کر عظمت وول نبی چھُ ژےٚ پٮ۪ٹھ امام ترمیزی فرماون فاسترب عرقا فرماون ییٚلہِ جبریل امینن ڈانٹ کر براقس فرماون براقس ووت ٲرق براقس ووت ویسے نا فرشتن ہُنٛد سردار چھُ ڈانٹ کران اور بہٕ چھُ حضرت رسول فرفز عرقا دپن براقس آو ٲرق جبریل امین سٕنٛدٮ۪ن امہِ ادب ہیٚچھناونہٕ سۭتۍ امہِ ڈانٹ سۭتۍ امہِ غصہٕ سۭتۍ ووت أمِس براقس کھوژ مگر یہ اوس جوٗمیومُت علما لیکھان دپان یِتھ کٲٹھۍ عہد پہاڑ جوٗمیو نبی سٕنٛدِ خوشی منٛز تِتھٕے کٲٹھۍ جوٗمیو مگر جبریل امین دوٚپُس نہ ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُ سوار کائناتُک تاجدار آرام سان عزیزانہِ محترم اتہِ پٮ۪ٹھ چھُ وۄنۍ براقس کھسان حضرت رسول اکرم جبریل امین چھِ سۭتۍ 7,000 ملک چھِ سۭتۍ کۭتیاہ مگر ییٚمہِ رٲژ نبی معراجس کھوٚت امہِ رٲژ چھُ 27وُہِم شب کیاہ چھُ 27وٕمہِ شب چھُنہٕ گاش آسان کینٛہہ زوٗن آسان کینٛہہ چھا آسان گٔژھِو نٮ۪بر وٕچھِو زوٗن چھنہٕ کِہیٖنۍ زوٗنہِ ہُنٛد نِشان چھُنہٕ کِہیٖنۍ جبریل امین سونٛچان دوٚپُن بہٕ انہٕ جنتہٕ پٮ۪ٹھ قندیٖل بہٕ انہٕ جنتہٕ پٮ۪ٹھ چراغ تِمنٕے چراغن منٛز کھالہون رسول تاجدار تِمنٕے چراغن منٛز کھالہون کُس رب فرماون اے جبریل
ژےٚ کیٛاہ جنتہٕ کٮ۪ن ژانٛگٮ۪ن کَرُن ژےٚ کیٛاہ جنتہٕ کٮ۪ن مِشَلن کَرُن ژےٚ کیٛاہ جنتہٕ کٮ۪ن قندیٖلن کَرُن عرض کرن پروردگار آز چھَنا 27 رات جنتہٕ کیو چراغو منٛز کھالہون رسوٗلِ تاجدار دوٚپمَس اے جبریٖل تِمن ہٕنٛز چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ضروٗرت کینٛہہ اے رۄبا تیٚلہِ کیٛاہ کَرُن دوٚپنَس مےٚ چھُ پننِس نبی سٕنٛدِس رویس پٮ۪ٹھ 70,000 پنٕنۍ نوٗرٲنی پردٕ تھٲمٕتۍ اکُے پردٕ تُل تھوٚد زٔمیٖن پٮ۪ٹھ آسمان تانۍ گژھِ سورُے مُنور زٔمیٖن پٮ۪ٹھ آسمان تانۍ گژھِ سورُے جنتٕچ قندیٖل تھاو أتی جنتٕکۍ چراغ تھاو أتی نبی پاک سٕنٛدِس رویس پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ کۭتیاہ پردٕ تھٲمٕتۍ 70,000 پننہِ نوٗرٕکۍ اکھ تُل تھوٚد زٔمیٖن پٮ۪ٹھ آسمان تانۍ گژھِ سورُے اللہ اکبر نوٗرٕ بوٚرُت نبی جنابِ محمدی عربی عزیٖزانہِ محترم یُتھُے جبریٖلِ امیٖن پکان یاد گژھِ تھاوُن معراج کِس سفرس منٛز چھِ أسۍ صرف بُراق کران بیان کیٛاہ کران مگر نبیَن چھِ معراج کِس سفرس منٛز 5 سوارِ کٔرمٕژ استعمال کۭژاہ بڑِ ؤنِو 5 سوارِ گٔے استعمال مسجدِ حرام پٮ۪ٹھ یعنی خانہ کعبہ پٮ۪ٹھ مسجدِ اقصا فلسطیٖن تانۍ یۄس حظ وٕنکٮ۪س ییٚتِکۍ مُسلمان بِچار پریشان تِم تہِ سون گۄڈنیُک قبلہٕ اوٚتانۍ کوٚرُکھ بُراق استعمال کیٛاہ کوٚرُکھ بُراق بلکہِ بعض رِوایتن منٛز چھُ یِوان اہن حظ اوٚتانۍ کوٚرُکھ بُراق استعمال مسجدِ اقصا پٮ۪ٹھ گۄڈنِکِس آسمانس تانۍ کوٚت تانۍ اتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ نوٗرٲنی ہیڈ کیٛاہ آیہِ زوٗپان ؤنۍتوس کیٛاہ ؤنِوُس اتہِ پٮ۪ٹھ آو زوٗپان مگر نوٗرٲنی کتھ آیا سمجھ گۄڈنِکۍ آسمان پٮ۪ٹھ 7مِس آسمانس تانۍ تُلۍ فرشتن ہٕنٛدۍ أکۍ خاص جماعت پننٮ۪ن پرن پٮ۪ٹھ رسوٗلِ تاجدار کٔژ سوارِ گٔے نہ بڑِ ؤنِو مسجد حرام پٮ۪ٹھ مسجد اقصاہس تانۍ کُس سٲری ؤنِو وٕچھِو ییٚتٮ۪س بیٖٹھ 2 گنٹن یہِ گژھِ نہٕ ضایہِ گژھُن یہِ تھٲیِو یاد کٔژ سوارِ کرِ نبی تاجدارن استعمال 5 3 کُس ونان 5 ووٚن مےٚ کٔژ سوارِ کرن استعمال 5 گۄڈنِچ سوٲرۍ خانہ کعبہ پٮ۪ٹھ مسجد اقصاہس تانۍ کۄس بُراق شاباش دوٚیِم مسجدِ اقصا پٮ۪ٹھ گۄڈنِکِس آسمانس تانۍ نوٗرٲنی ہیڈ یا نوٗرٲنی زٲپان ترٛیٚیِم مسجدِ اقصا پٮ۪ٹھ یہِ حظ گۄڈنِکۍ آسمان پٮ۪ٹھ 7مِس آسمانس تانۍ فرشتن ہٕنٛدۍ خاص پرن پٮ۪ٹھ خاص جماعتس فرشتن ہٕنٛدۍ تہنٛدۍ پرن پٮ۪ٹھ اتہِ پٮ۪ٹھ چھُ وۄنۍ 7مہِ آسمان پٮ۪ٹھ برابر سِدرۃ المُنتہاہس تانۍ کتھ پٮ۪ٹھ جبریٖلِ امیٖن سٕنٛدٮ۪ن پرن پٮ۪ٹھ جبریٖلِ یہِ چھُ علما لیکھان اور سِدرۃ المُنتہا پٮ۪ٹھ لامکان تانۍ کوٚت تانٮ۪تھ ٲس رف رفس پٮ۪ٹھ کتھ پٮ۪ٹھ رف رفس متعلق لیکھان علما فرمان یہِ تہِ چھُ اکھ نوٗرٲنی زٲپانہ اکھ امیُک اندازہ اوس نہٕ یہِ کوٗتاہ تیز اوس تُہۍ مٲنِو گۄڈنِچ سوارِ ٲس بُراق بُراقس متعلق کیٛاہ چھُ امام بُخاری درٕج کران رفتار کۭژ ٲس بُراقس فرمان یضع خطوہ عند اقصی طرفہ بُراق اوس یوٗتاہ تیز رفتار امام بُخاری چھُ بُخاری شریٖفس اندر درٕج کران فرمون نبی تاجدارن بُراق اوس یوٗتاہ تیز رفتار فرمان یوٚتانۍ بُراقس نظر ٲس پِلان توٚتانۍ اوس اکُے قدم تراوان بُراق ییٖتِس اَسہِ کۭتِس پِلہِ نظر واریاہ دوٗر مگر قدم تراوو أسۍ توٚتانۍ بُراقس ییٖتِس ہَنۍ نظر ٲس پیوان تیٖتِس ہَنۍ اوس اکُے قدم تراوان کۭژاہ رفتار آسہِ نہ بڑِ ؤنِو سٲری اچھا بُراق سٕنٛدۍ پتہٕ ییٚلہِ بُراق ترٛووُکھ پتہٕ گٔے زٲپان سۄنہٕ سُنٛد زٲپان تتہِ پٮ۪ٹھ گٔے فرشتن خاص پرن پٮ۪ٹھ تتہِ پٮ۪ٹھ گٔے جبریٖل امیٖن سٕنٛدٮ۪ن پرن پٮ۪ٹھ تتہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ گۄڈنِچ سوارِ ییٖژاہ رفتار آسہِ ہا تہٕ رف رفس کۄس رفتار آسہِ توجہ چھا مے کُنتھ آز چھُکھ ژٕ حٲران گژھان جدیٖد ساینس ٹیکنالجی پٮ۪ٹھ ہے پاور چھِ دِلہِ منٛز ٹِپ کران کٔشیٖرِ منٛز چھُ یِوان توجہ چھا مے کُنتھ نہ سمجھ آو نہٕ تۄہہِ چھِنہ گژھان پریشان ہے یہِ کیٛاہ حظ تُہۍ ترٲیِو گرِ پاور دِلہِ ترٛایَن سُچی یوت ییٚتہِ چھُ پاور یِوان رفتار چھُوا تُہۍ وٕچھان تُہۍ چھِو کِتابن منٛز پران بجلی کۭژاہ رفتار چھِنہ مگر معراج چھُ امہِ کھۄتہٕ تہِ تیز رفتار منٛز آمُت کرنہٕ بُراقس ٲس امہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ تیز رفتار رف رفس ٲس امہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ تیز یعنی جدیٖد ساینس چھُ اَسہِ گۄڈے معراجن دیُتمُت جنابِ حضرت محمدی حیران کیٛاہ چھُو تُہۍ گژھان پاور ترٛووُکھ ہوٚتہِ تہِ ییٚتہِ آو امہِ کہِ رفتارس پٮ۪ٹھ مہ گٔژھِو تُہۍ حٲران کینٛہہ تُہۍ گٔژھِو حٲران نبی پاکن کمہِ آیہِ کوٚر معراج رفتار کیٛاہ ٲس فرمان بہٕ آوُس معراج کٔرِتھ دروازس ٲس وۄنۍ ہٲکل اللہ یُس مےٚ وضوٗ اوس کوٚرمُت آب اوس وۄنۍ پکنٕے تُہۍ ہیٚکوا انداز لگٲیِتھ کۭژاہ رفتار آسہِ ہا معراجس نہ بڑِ کٔرِو کتھ ہیٚکوا انداز کٔرِتھ اچھا اتھ معراجس منٛز چھُ مسجد حرام پٮ۪ٹھ مسجد اقصاہس تانۍ تتہِ نٮ۪ماز تتہِ خطاب انبیاء کرامن ہٕنٛدۍ پتہٕ لاسٹس نبی سُنٛد خطاب تتہِ پٮ۪ٹھ آسمانن
تت پہ سدرت المنتہا تت پہ بیت المعمور لامکان تت پہ گو کعبہ کوسین پتہ بیٚیہِ وسُن کوٗتاہ ٹایم آسہِ لوٚگمُت مگر نبی فرمان بہٕ آوُس بیٚیہِ واپس وۄنۍ ٲس دروازس ہٲنکل یُس آبہٕ سۭتۍ مےٚ یورٕ وضوٗ اوس کوٚرمُت سُہ آب اوس وٕنہِ پکان کۭژاہ رفتار پاورس چھا ییٖژاہ رفتار بڑِ ؤنِو اللہ اکبر قربان گٔژھِو حضرت رسول تاجدارس تو بہرحال عزیزانِ محترم محمد عربی فرماون محدثین روایت درج کرن ییٚلہِ نبی کائنات سوار گٔے کتھ پٮ۪ٹھ وۄنۍ کُکُن چھُ سفر مسجد اقصاہس کُن شاباش کُکُن کائناتُک نبی فرمان وسرنا دپن أسۍ پٔکۍ تھوڑا جبریل امینن کوٚر عرض یا محمد انزل فصلی اے کائنات کے نبی بۄن أنِو تشریف شاباش بۄن أنِو فصلی ییٚتٮ۪س پٔرِو نٮ۪ماز ییٚتٮ۪س پٔرِو زٕ رکعت پٔرِو نٮ۪ماز یہِ کُس چھُ ونان کس چھُ ونان وٕنہِ چھِنہٕ مسجد اقصا وٲتمٕتۍ یہ چھُ وتہِ پکان سفر براگا ٹاٹھ نبی انزل ؤسِو حظ بۄن یا رسول اللہ فصلی نٮ۪ماز کٔرِو ادا نبی پاک فرمان فصلیتُ مےٚ کٔر نٮ۪ماز ادا یُتھُے نٮ۪ماز مۄکلٲو مےٚ پٔرِتھ جبریل امینن کوٚر عرض دوٚپُن یا رسول اللہ اتدری اَینَ صلیتا کائنات کہِ نبی تۄہہِ چھُوا معلوٗم تۄہہِ کتہِ پٔروٕ نٮ۪ماز تۄہہِ چھُوا معلوٗم تۄہہِ کتہِ پٔروٕ یعنی تۄہہِ چھُوا پتہ یہِ کۄس جاے چھِ ییٚتٮ۪س تۄہہِ نٮ۪ماز پٔرو جبریل امین واپس دِوان جواب صلیت بطیبۃ الیہا المہاجر اے کائنات کے نبی یہ حظ چھُ سۄ مقدس جاے یہ حظ چھُ سۄ بابرکت جاے یتھ ناو چھُ طیبہ کیٛاہ چھُس ناو الیہا المہاجر یہوے حظ چھُ سۄ مقدس جاے یُکُن تۄہہِ ہجرت آسوٕ کرٕنۍ شاباش یُکُن تۄہہِ یعنی طیبہ طیبہ کتھ چھُ ناو مدینہس مدینے گو معراج کپٲرۍ گوٚو کتھ چھُوا سمجھ یِوان گوٚو یوٚتس وۄنۍ نبی پاکس ہجرت ٲس وۄنۍ اوس ہجری برونٛٹھ ہجرت برونٛٹھ گوٚو 1 ؤری نبی پاکن معراج کتھ چھےٚ سمجھ یِوان تمہِ پتہٕ آیہِ پتہٕ 20 ؤرِیس منٛز ہجرت نبی پاکن آو فرماونہٕ ٹاٹہِ نبی صلی تۄہہِ چھا پتہ یہِ کۄس جاے چھِ یہِ کۄس بابرکت جاے چھِ اے جبریل کۄس دوٚپُن ہاذا بطیبہ ٹاٹہِ نبی یہِ حظ چھُ طیبہ الیہا المہاجر اوٚتُے چھو تۄہہِ ہجرت مگر نبی پاکس آو گۄڈے وننہٕ پٔرِو ییٚتٮ۪س نٮ۪ماز توجہ چھا مے کُنتھ نبی پاک فرمان فسرنا نٮ۪ماز پٔر کھٔتۍ بیٚیہِ براقس لٲگۍ پکُن فرمان یُتھُے برونٛٹھ پٔکۍ دورانہِ سفر دِژ بیٚیہِ جبریل امیٖنن گرٛٮ۪کھ دوٚپُن یا محمد انزل فصلی ٹاٹھ نبی أنِو حظ بۄن تشریف ییٚتٮ۪س پرو نٮ۪ماز ییٚتٮ۪س پٔرِو کائناتُک نبی فرمان بہٕ ہسا ووٚتھُس بیٚیہِ بۄن فصلیتُ مےٚ پٔر بیٚیہِ نٮ۪ماز یُتھُے نٮ۪ماز مۄکلٲو پٔرِتھ جبریل امیٖنن کوٚر بیٚیہِ عرض دوٚپُن اتدری اَینَ صلیتا کائنات کے نبی تۄہہِ چھا پتہ تۄہہِ کتٮ۪س پٔر نٮ۪ماز یعنی تۄہہِ چھا پتہ یہِ جاے کۄس واپس دِوان جواب جبریل امین ٹاٹہِ نبی ہے صلیتا حیثو کلم اللہ موسیٰ علیہ السلام ٹاٹھ نبی یہ حظ چھُ طور پہاڑ یہ حظ چھُ کوہِ طور یتھ پٮ۪ٹھ موسیٰ اوس کلام کران ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ یہ حظ چھُ سُے پہاڑ اتٮ۪س پٔروٕ تۄہہِ گۄڈنِچ نٮ۪ماز کتہِ پٔرٕکھ مدیٖنہ طیبہس دوٚیِم نٮ۪ماز کتھ کٔرِو سٲری تتھ چھا سمجھ یِوان کائناتُک نبی فرمان دوٚپُن ہاذا بطور سیٖنا صلیتا بطور سیٖنا ٹاٹھ نبی تۄہہِ پٔروٕ کوہِ طورس پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز حیثو کلم اللہ موسیٰ علیہ السلام یتھ پٮ۪ٹھ موسیٰ علیہ السلام کھٔسِتھ خۄدایس سۭتۍ کلام اوس کائناتُک نبی فرماون بیٚیہِ درٛاے برونٛٹھ بیٚیہِ کھٔتۍ براقس بیٚیہِ روٗدۍ پکان اما دورانہِ سفر دِژ بیٚیہِ جبریل امیٖنن گرٛٮ۪کھ دوٚپُن یا محمد انزل صلی ٹاٹھ نبی ؤسِو حظ بۄن أنِو حظ تشریف ییٚتٮ۪س پٔرِو نٮ۪ماز ییٚتٮ۪س پٔرِو فرماوان فنزلت بہٕ ووٚتھُس فصلیتُ بیٚیہِ پٔر نٮ۪ماز یُتھُے نٮ۪ماز مۄکلٲو پٔرِتھ جبریل امیٖنن دِژ بیٚیہِ گرٛٮ۪کھ دوٚپُن اتدری اَینَ صلیتا کائنات کے نبی تۄہہِ چھا پتہ تۄہہِ کتہِ پٔر نٮ۪ماز تۄہہِ چھا پتہ یہِ جاے کۄس چھِ تۄہہِ پٔروٕ ییٚتٮ۪س نٮ۪ماز واپس دِوان جواب جبریل امیٖنس ٹاٹھ نبی صلیتا حیثو ولد عیسیٰ تۄہہِ حظ چھُ بیت اللحم ٹاٹھ نبی صلیتا ببیت اللحم حیثو ولد عیسیٰ ٹاٹھ نبی یتھ جاے چھِ ونان بیت اللحم کیٛاہ چھِس ونان مگر یہِ چھِ سۄ مقدس جاے یہِ چھِ سۄ بابرکت جاے یتھ پٮ۪ٹھ تولُد سپدیو حضرت عیسیٰ روح اللہ یہ حظ چھِ سۄ جاے ییٚتٮ۪س زاو کُس حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کت سمجھ تہ یتس نبیس ہجرت آسان کریں سو جائے تہ معمولی جائے آسان برکت والی جگہ ہوتی یت جائے نبین آس خدایس ست کلام کورمت سو جائے تہ معمولی اور یت جائے نبی آس تولد سپدومت سو جائے تہ معمولی جائے سو برکت واجن جائے آسان یت جائے خدای سند ٹوٹ زومت تیسو اگر حجس گمت مکس مز نبی پاکن ہن سہ مکان ون تہ موجود یت مز نبی پاک زمت تک ون حفاظت کہ سہ معمولی جائے نبی پاکس جبریل امین ونان ٹاٹھ نبی یہ سہ جائے یتس عیسیٰ علیہ السلام تولد سپدو یہ معمولی جائے اتس پڑھو نماز زرکت ٹاٹھ نبی یہ سہ جائے یتس پیغمبر خدا ست کلام کور طور پہاڑ اتس پڑھو ٹاٹھ نبی یہ سہ جائے یتس تہ ہجرت آس کریں مدینہ طیبہ یہ معمولی جائے اتس پڑھو گو نتیجہ یہ نکلا یتس یم پاک جائے آسان خدای سن برگزید آسان اتس گژھِ خدای سن خاطر نفل زرکس ادا یہ سنت حضرت محمدی عربی اور ہیچناون حضرت جبریل یہ وجہ گار ہرا گار سورس مز گژھان تتہ جائے نماز ترٲیِتھ تتہ ساری پنہ نماز زرکت کیاز بھیڑ چھ زیادہ پڑھ ہے انسان مگر تیوت چھُنہٕ ٹائم آسان دون رکٲژن تہِ چھُنہٕ کیاہ سا ہے گارِ سورس مز چھُنا نبی پاکن 3 رٲژ دِژمٕژ کٔژ رٲژ ہے کیا سا گارِ ہرا کیا دپان گارِ ہراس اعلانِ نبوت برونٹھٕے نبی پاک 7 دۄہن گارِ ہراس منٛزٕے بیہوان حضرت خدیجہ ٲس تیٖتِس زیٖٹھِس تہٕ تیٖتِس بٔڑِس پہاڑس پانے بتہٕ رسول کائناتس ساران نبی پاک اوس کُنہِ ساتہٕ ہفتہٕ بعد گرٕ یِوان تٔتھۍ گارِ ہراس منٛز ٲسۍ عبادت ییٚتہِ گۄڈنِچ آیت گٔے نٲزِل اوے چھُ وٕنکیٚس تہِ اُمت گژھان توٚتس ییٚمِس خدا یژھان چھُ یا ییٚمِس اللہ تعالیٰ طاقت چھُ دِوان سُہ چھُ تتٮ۪س نبی سٕنٛز سنت زندٕ تتٮ۪س چھُ نٮ۪ماز پران تِکیازِ معمولی جگہ گو اس لیے یتس طیبہ اس یتس وی ہجرت اس کرنے تتس تہ آئی زرکس پڑھنے یتس پروردگارن موسیٰ علیہ السلام ست کلام کور تتس تہ آئی زرکس پڑھنے یتس حضرت عیسیٰ تولد سپدو تتس تہ آئی زرکس نماز ادا دائے برونٹ کائنات نبی فرمان فمرت بعجوز فرمان تھی برونٹ پائن درائے ات گئی بڑا اخ نظر کس گئی نظر بڑ اخ زز بڑ مگر یہ وتہ سائڈس فرمان میں کور عرض ما حاضی یا جبریل اے جبریل یہ بڑا کیا یتس کرن یہ بزرگ خاتون کیا کرن فرمان جبریل امین ذکر یا محمد سر ٹاٹھ نبی پکیو برونٹ ٹاٹھ نبی پکیو برونٹ جواب نوین پکیو اس برونٹ کائنات نبی فرمان برونٹ پک فرمان ات گئی میں آواز کنن عجیب آواز کنن گسن فرمان میں کور عرض جبریل امین یہ آواز کس جبریل امین فرماون یا محمد سر ٹاٹھ نبی پکیو برونٹ اکن چھن توجہ کرنچ وین ضرورت ون چھن جبریل امین جواب دیوان کی اللہ اکبر اللہ اکبر برونٹ پائیں پکن فرمان ات جماعت ات گئی سلامن ہز آواز کیا گئی سلامن ہز آواز فرما جبریل امین دپ یا رسول اللہ یمن دیو سلام جواب پر تھی میں نظر دس ات وچھم حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یمے سلام ون زمینس پٹھے ون کرن یم ہر تہ ملاقات توجہ چھ بیٚیہِ کُنتھ فرمان ویل جبریل امین دپم ٹاٹھ نبی امل عجوز یۄس زن بٔڑ تُہۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ وٕچھوٕ کتہِ ٹاٹھ نبی تۄہہِ چھا معلوم سۄ کۄس اے جبریل کۄس چھِ دوٚپنس ییٖژاہ تٔمِس عمر چھِ تِژٕے عمر چھُ وۄنۍ دُنیاہس باقٕے وۄنۍ چھنہٕ دُنیاہس زیادٕ عمر ییٖژاہ عمر أمِس بٔڑِ گٔے ییٚتس یِژٕے عمر چھِ وۄنۍ دُنیاہس اب قیامت آئے گی اے جبریل یۄس سۄ آواز گٔیے عجیب آواز گٔیے سۄ کیٛاہ ٲس دوٚپنس ٹاٹھ نبی اِنَّہُ عدوُ اللہ ٹاٹھ نبی سُہ اوس خۄداے سُنٛد دُشمن ابلیٖس سٕنٛز آواز کس سٕنٛز آواز گٔے یہ اوس ہیوان مٲیل کرُن رسول کائناتس اوکن یہ اوس اوے آواز دِوان تاکہ ات معراج مبارکہ رٲژ تہِ گژھان بہٕ پنُن توجہ مرکز بناوُن مگر جبریل امیٖنن دوٚپنس یا رسول اللہ سر یا محمد پٔکِو حظ برونٛٹھ یا رسول اللہ دوٚپنس یہِ حظ اوس خۄداے سُنٛد دُشمن یُس ابلیٖس ودن اوس یُس آواز اوس دِوان ودن اوس تاون اوسُس پیوٚمُت آز کرِ دیٖدار جناب محمدی عربی برداشت گوٚوُس نہٕ محمد عربی کرِ خۄداے سُنٛد دیٖدار أمِس ٲس اَمہِ ساتہٕ دگ ؤژھمٕژ مےٚ کٔر ییٖژاہ عبادت مےٚ میلیو نہٕ زیارت خۄداے سٕنٛز کہِ آز کرِ محمد عربی دیٖدار یہِ اوس اوے بارو دِوان وتہِ پٮ۪ٹھ جبریل أمِس دوٚپُن یہِ کُس بارو دِوان دوٚپنس یہِ گوٚو خۄداے سُنٛد دُشمن شیطان ابلیٖس توجہ چھا مے کُنتھ کائناتُک نبی فرماون برونٛٹھ چھُ پکان فرمان حتیٰ انتہنا الی المسجد الاقصیٰ یوٚتانٮ۪تھ ٲسۍ وٲتۍ مسجد اقصیٰ تانٮ۪تھ
کوتائیں بڑھ کرو کت اخ سفر ووت اس نا ووت اس مسجد اقصا بہت مختصر ونان اگر مفسرین تو علمان ہند اقوال بت ونو نا تیل اندِ صرف مسجد حرام پہ مسجد اقصاس تانی ہوت مگر مختصر چھس بہ کران کوشش ٹھیک چھنا تتہ چھ نندر کھسان نندر ما کھس صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ حبیب اللہ چانہ شار کھوا سٹھا خوشیل آٹھ نبی تات خدا چھم گوا سٹھا اے لگوم اللہ تسیا لا وسلم علیہ حبیب وہیں مسجد اقصاس مز یتھی نبی رحمت داخل گئی مسجد اقصاس اندر ات وچھک تمام انبیاء کرامن ہز جماعت موجود توجہ چھ مے کن کہنز جماعت موجود مسجد اقصا گۄڈنیُک قبل لُکھ چھ صرف عام لُکھ چھنہٕ لُکھ چھ معزز پیغمبر دنہیک سردار شاباش دنہیک مگر ام برو گو میں اخ حدیث مشتی ون سہ بوزو مسجد اقصا برو کائنات نبی فرمان مررت بموسیٰ وہو یصلی فی قبرہ مسجد اقصاس واتنے برونٹ گزروس بہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سن قبر کنیت کپر یپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سن قبر فرمان رأیت موسیٰ فی قبرہ وہو یصلی امام مسلم چھ درج کرن فرمان میں وچھ حضرت موسیٰ قبر مز نماز پرن کس وچھم نبی اوے چھن نبی مرن نبی زندہ ہوتا ہے کیا ونن نبی پاک امام مسلم حدیث دپن میں وچھ موسیٰ علیہ السلام قبر مز کیا پرن نماز پرن مگر محدث دپن نماز ہن ترجم چھن صحیح کی ہو یپر نبی گزر معراج کنت تپر پریا موسیٰ علیہ السلام نماز نہ فرمان یصلی مانے گو اخ یل نبی پاک اپر دراو حضرت موسیٰ اس کھڑا کھڑا نبیس پر درود پرن نبی تاجدارس پہ درود بہرحال کت مز نبی پاک وچھن تہ شاباش نبی پاک اتھی موسیٰ علیہ السلام سے یتس ملاقات گژھان ییٚلہِ آسمانن پہ کھسان تو شیمس آسمانس پہ تہ حضرت موسیٰ سے ملاقات اوے چھن خدا سن برگزید نبی چھن مرن یہ زندہ ہوتا ہے اپنی قبر میں توجہ چھا میں کنت محمد عربی فرمان حی یرزق یہ زندہ آسان اور امس نبیس رزق برابر یون دن بس بظاہر سانیو چشمو کن پرد گھان توجہ چھا میں کنت اوے فرمان کائنات نبی معراج کی رات اندر میں ہسا وچھ موسیٰ علیہ السلام پنہ قبر مز نماز پرن گو موسیٰ یم پیغمبر آسان قبر مز تہ کیا کران تتہ تہ آسان خدا خدا وچھ کۭتیاہ عظمت وٲلۍ چھِ یِم آسان اوے چھُ خدا نبی تٔسۍ بناوان یُس تتھ لایق اَسہِ یِن نبکار انا اَسہِ یِن گُناہگار انا أسۍ ییٚلہِ کالچن شۄنٛگو تہٕ صُبحس چھِ أڑۍ 2 بجہِ نِندرِ وۄتھان ہے یِم گٔے نبی یم زن بظاہر پرد کرنے پتہ تہ قبر مز کیا آسان پرن سنا آسان کرن ذات پاک حضرتی کائنات نبی تاجدار فرمان ییٚلہِ وۄنۍ مسجد اقصا وٲتۍ فرمان یُتھُے بہٕ اندر ژاوُس اتہِ وٕچھُم پیغمبرن ہٕنٛز جماعت حضرت آدم تہ چھُ موجود حضرت ابراہیمس چھُ برگزید پیغمبر تہ چھُ موجود حضرت نوح علیہ السلام تہ چھُ موجود حضرت ادریس حضرت ہارون حضرت ذوالکفل تمام پیغمبر چھُ موجود اور یم کس انتظار جناب محمدی براک آو گنڈ اکس کنہ کنت مسجد اقصاس نش سو کن واریاہس کالس موجود روایتن مز تر مز نشان تمس براک سن گنڈنک رزِ ہند نشان پتہ فتنہ ووت فلسطینس مز سو کن تہ گئی غٲب توجہ چھ مے کنت حالانکہ براک کہ گنڈنک نشان اس کنہ مز موجود عزیزان محترم کائنات نبی فرماون ات گو اچانک تکبیر دپک نماز پریو سا تمام انبیاء کرام گئی جمع مسجد مز تھود ورتھ نماز پرنے فرمان فقدمنی جبریل فرمان جبریل امینن کر مے دسترام دستھاپ بہ کھوڑنس ممبرس پہ
بہ کھوڑنس اے 1,00,000 بد پیغمبر موجود مسجد اقصاس من مگر امام بنو چون تو میون غمخار محمد رسول اللہ بنہ نا امام الانبیاء نے سون نبی نبین ہن امام سون نبی نبین ہن سردار سون نبی نبین ہن سرتاج ام سی دبک ٹاٹھ نبی کھسیو تھی کیا کرنے مقتدی بنے پیغمبر کیا بنے امام چھو امام الانبیاء اللہ اکبر ہے ام کھوت تہ کان عظمت یم سات 10-15 عالم آسن جمع ات مز دپن ہے کس کھس یمس أکس کھاڑن برونٹ کن دپن نا یہ ساروی مز یہ کھوڑ یہ انبیاء کرامن ہز یہ جماعت باقی مقتدی صرف نبی عام چھن بیٚیہِ صرف نبی اور ون رسول کائنات ٹاٹھ نبی ممبر رٹو حظ پرنو حظ نماز گو بنو نا سون نبی امام النبیین ہند امام یمس پتہ تمام انبیاء کرامو نماز ادا یتھے نماز پڑھ رسول تاجدارن اچھا تُہۍ کٔرِو تصور تھوڑا کٔرِو امیجن سۄ مسجد کۭژ آسہِ تمہِ ساتہٕ نوٗرٕے نوٗر یتھ منٛز مقتدی تہِ نبی امام اوسُکھ نبی الانبیاء امام الانبیاء توجہ چھُوا تُہۍ کران ییٚتہِ چھِ آز حظ دپان ہے فلٲنۍ ڈاکٹر قادری نثار صٲب سُہ کمہِ آیہِ اَسہِ واز پران چھِنہٕ حظ اَسہِ نفر یِمو نہٕ سُہ وٕچھ چھِنہٕ حظ ونان فلٲنۍ قٲضی غلام محمد صٲب کمہِ آیہِ اَسہِ واز پران فلٲنۍ بُخٲری صٲب کمہِ آیہِ اَسہِ واز یِمو نہٕ سُہ وٕچھمُتٕے پتہٕ ییٚلہِ اِمیجِن چھِ کران ییٚلہِ ونان چھِ اَسہِ تۄہہِ ہی نفر ہے محفلہِ منٛز اوس آسان الگٕے سروٗد انسان اوس مرنس واتان یوٗتاہ اوس ودان چھِنہٕ حظ ونان پتہٕ چھِ أسۍ سونٛچان خۄدایا کِژھ آسہِ تُہۍ کٔرِو تُہۍ ترٛٲیِو یہِ گٔے دُنہِچ محفل تُہۍ وٕچھِو ییٚتٮ۪س نبی آسن مقتدی اور امامت آسہِ کران حضرت محمد پٔتۍ کِنۍ نہٕ صحابہ کینٛہہ بلکہِ کٕم حضرت ابراہیٖمس ہی پیغمبر حضرت نوح علیہ السلامس ہیوٗ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلامس ہیوٗ پیغمبر آسہِ پٔتۍ کِنۍ نٮ۪ماز تُہۍ کٔرِو اِمیجن سۄ کۭژاہ نوٗرٲنی محفل آسہِ ییٚلہِ نٮ۪ماز سپدٲو پٔرِتھ کایناتُک نبی فرمان اتہِ لوٚگ وۄنۍ جلسہٕ شاباش کیٛاہ لوٚگ پننہِ آیہِ ووت ہر کانٛہہ نبی أمۍ لوٚگ خطاب کرُن فرمان حضرت آدم گوٚو گۄڈٕ تھوٚد ؤتھِتھ أمۍ لوٚگ خطاب کرُن دوٚپُن الحمدُاللہ الذی دوٚپُن تمام تعریٖف تس خۄدایس تمام تعریٖف تس پروردگارس یہ کُس تعریٖف کران یہ چھُ حضرت آدم گۄڈٕنٮ۪تھ تقریٖر کران مسجد اقصاہس منٛز نبی چھُ بوزن وول نبی چھُ ونان وول تہِ صدارت چھُ کران حضرت محمد جلسٕچ صدارت مسجد اقصاہس منٛز کران محمد عربی فرمان حضرت آدم چھُ کرٛٮ۪کھ دِوان تمام تعریٖف تس خۄدایس ییٚمۍ بہٕ بنا مول موج پٲدٕ کوٚرُس ییٚمۍ بہٕ بنا مول موج حضرت آدم آو نہٕ مول موج ہے ییٚمۍ بہٕ پنُن صفی اللہ بنووُس ییٚمۍ بہٕ جنتس منٛز دٲخل کوٚرُس یہ پننہِ آیہِ پنٕنۍ تعریٖف کران خۄداے سُنٛد شُکر ییٚمۍ بہٕ یہِ بنووُس ییٚمۍ بہٕ یہِ بنووُس ییٚمۍ مےٚ یہِ عطا کوٚر ییٚمۍ مےٚ یہِ عطا کوٚر فرمان یُتھُے حضرت آدمن مۄکلوو خطاب کٔرِتھ اتہِ گوٚو حضرت ابراہیٖم کھڑا پننہِ آیہِ گٔے سٲری نبی تُہۍ وٕچھِو کوٗتاہ ٹایم آسہِ اتھ لوٚگمُت تل حظ تُہۍ سوٗنٛچِو کم سے کم مگر پھر بھی نبی ونان بہٕ آوُس اورٕ وۄنۍ ٲس ہٲنکل اتھ تقریٖر سۭتۍ کوٗتاہ آسہِ ٹایم لوٚگمُت فرمان حضرت ابراہیٖم گوٚو تھوٚد ؤتھِتھ دوٚپُن الحمدُاللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا دوٚپُن تمام تعریٖف تس پروردگارس ییٚمۍ بہٕ پنُن خلیل بنووُس ییٚمۍ بہٕ پنُن ابراہیم چھُ نا خلیل اللہ دوٚپُن تس خۄدایس تعریٖف ییٚمۍ بہٕ پنُن کیٛاہ بنووُس خلیل بنووُس وآتانی ملکن عظیما بیٚیہِ ییٚمۍ خۄداین مےٚ بٔڑ بار بادشاہت عطا بٔڑ بار مُلک کوٚرنم عطا پننہِ آیہِ چھُ تعریٖف کران حضرتی وانقذنی من النار تمام تعریٖف تس خۄدایس ییٚمۍ بہٕ نارِ نمروٗد نِش نجات دیُت ییٚمۍ مےٚ نارِ نمروٗد نِش اللہ وجعل علیہ بردم وسلاما تمام تعریٖف تس خۄدایس ییٚمۍ نارِ نمروٗدس مےٚ پٮ۪ٹھ گُلزار بنوو ییٚمۍ نارِ نمروٗد مےٚ پٮ۪ٹھ سرد کوٚر گُلزار بنوو یہ کُس چھُ خطاب کران نبی چھُ بوزان انبیاء چھُ بوزان اتہِ گوٚو حضرت داؤد علیہ السلام تہِ کھڑا أمۍ تہِ دوٚپ تمام تعریٖف تس خۄدایس ییٚمۍ ششتٕر میانہِ خٲطرٕ نرم بنوو ییٚمۍ مےٚ پٮ۪ٹھ زبوٗر کٔر نٲزِل پننہِ آیہِ چھُ حضرت داؤد تہِ خطاب کران حضرت داؤدن مۄکلوو خطاب کٔرِتھ اتہِ ووت حضرت سُلیمان خطاب کرنہِ یہِ چھُ دپان تمام تعریٖف تس خۄدایس ییٚمۍ جانور ییٚمۍ ہوا ییٚمۍ جِن مےٚ تحت کٔرۍ مےٚ تابع کٔرۍ ییٚمۍ مےٚ یہِ قوت دِژ کہِ بہٕ چھُس جانورن ہٕنٛز بوٗلۍ ہٮ۪کان سمجھِتھ
پنہ آئی ساری تعریف کرن یام گو کھڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دبن الحمدللہ الذی کلم موسیٰ تکلیما دبن تمام تعریف تس خدایس یم پن کلام کور حضرت موسیٰ ستن یم بہ پنہ کلام سے شرفیاب کورس یم مے سیت کلام کور واتانی الانجیلا یم مے پہ کتاب کر نازل پنہ آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب کرن پنہ آئی تعریف کرن خدایس خدائن کور میں یہ عطا خدائن کور میں سید یہ آئی معاملہ یہ آئی تھود گژھن ٲدِتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دِوان کریک الحمدللہ الذی تمام تعریف تس خدایس یم مے پہ کتاب کر نازل یم بہ بنا مول کورس پٲدٕ یم بہ بنا مول کورس مگر اکھ چیز تھٲیزیو دھیان یعنی عزیزو حدیثن ہُنٛد مطالعہ کٔرِو تت میل نہٕ تۄہہِ پھلٲنۍ نبین کوٚر تقریر پھلٲنۍ مٔلیَن کوٚر تقریر پننہِ آیہِ کٔر تمام انبیاء کرامو پنٕنۍ تعریف خداے سٕنٛدۍ تعریف شکر کوٚرُکھ خدایَن بنووُس بہٕ یہِ خدایَن بنووُس بہٕ یہِ مگر ایک بھی خطاب میں کُنہِ تہِ خطابس میلوٕ نہٕ یہِ کینٛہہ کٲنٛسہِ تہِ نبیَن کوٚر نہٕ پننِس تقریرس منٛز پننہِ اُمتُک ذکر نہ حضرت ابراہیم نے کیا نہ حضرت آدم نے کیا نہ حضرت عیسیٰ نے نہ موسیٰ نے نہ نوح نے نہ سلیمان نے نہ ہارون نے کسی بھی نبی نے تمو کر خدا سٕنٛز تعریف خدایَن کوٚر مےٚ یہِ عطا خدایَن کوٚر مےٚ یہِ فضل مگر اُمتُک ذکر کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ تہِ نبیَن مگر یام وے وٲرۍ وٲژ چٲنِس تہٕ میٲنِس غمخار حضرت رسول تاجدارس نبی پاک چھُ صدرِ بزم صدرِ جلسہ چھُ محمد الرسول اللہ تمام انبیاء چھُ بولان انبیاء چھُ بوزان وۄنۍ وٲژ وٲرۍ رسول کائناتس نبی کائناتن کوٚر گۄڈے دوٚپُن الحمدُ للہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین دپن تمام تعریف تس خدایس یم بہ رحمت للعالمین بنائیت سوزس یم بہ رحمت للعالمین بنائیت پنہ آئی کر ساروی نبیو تعریف خدای سن پنہ کمالات ہائک میں کیا خدائن عطا مگر نبی کائناتن کوٚر گۄڈے بیان دپن تمام تعریف چھُس تس خدایس کران یم بہ تمام عالمیٖنن خٲطرٕ بنووُس رحمت وانزل علی الفرقان بیٚیہِ کٔرٕن مےٚ پٮ۪ٹھ سۄ کِتاب نٲزِل تِبیانن لِکُلہِ شے یتھ منٛز ہر چیٖزُک بیان چھُ موجوٗد یتھ منٛز ہر چیٖزُک پننہِ آیہِ ووٚن پیغمبرو حضرت موسیٰ تہِ مےٚ کٔرٕن یہِ کِتاب نٲزِل حضرت عیسیٰ تہِ ووٚن مےٚ کٔرٕن یہِ کِتاب نٲزِل حضرت داوٗدن دوٚپ مےٚ پٮ۪ٹھ آیہِ یہِ کِتاب نٲزِل کرنہٕ مگر نبی پاکن ووٚن مےٚ آیہِ سۄ کِتاب نٲزِل کرنہٕ یتھ منٛز ہر چیٖزُک بیان موجوٗد چھُ ہمو نبیو ووٚن نہٕ ہر چیٖزُک بیان چھُ موجوٗد تمن منٛز ما اوس ہر چیٖزُک بیان پننہِ آیہِ مگر قرآن ایسی کتاب ہے تبیانن لکُلہِ شے ہر چیز کا بیان توجہ چھا مےٚ کُنتھ وۄنۍ وٕچھو نبی کائناتن گٔنٛزرٲے پنٕنۍ اوصاف مگر لاسٹس مشرٲوُکھ نہٕ اتٮ۪س تہِ پنٕنۍ اُمت کینٛہہ دپن والحمدللہ الذی جعل امتی خیر امہ تمام تعریف تس خدایس یہ میٲنۍ اُمت بنٲو تمام اُمتو منٛز بہتر تہٕ افضل انبیاءن ہندس جماعتس منٛز اُمتُک تذکر کرُن یہ کوئی معمولی بات دپن تمام تعریف تس خدایس یم تمام اُمتو منٛز میٲنۍ اُمت افضل تہٕ بہتر بنٲو گوٚو نبیَن کٔر نہٕ